Gawal Diallo mi salmini on. On jarama. Hande ko honto fewndi ɗen fi fewnugol ɗe wote référendum waɗoje ñande 21 ndu lewru arorɗo. Alors ko woniri sengo ministère administration du territoire wonɗo organisde on hara hiɓe ƴettude pehe ɗen no vote ɗen laatora no heɓira noon ñande 21 septembre 2025. Alors piiji buy no heɓɓede ɗo gandi matériel koko naɓete liste ji ɗin affichama mo kala ya darta so tawi inde mum nden no winda no windorte no windaka hana winde ɗon ɗum waɗama ɓuuri fayda jonte ɗiɗi joni ɓawto ɗo haray ko fewno ɗo ko matériel ji ɗin no habba naɓugol bureau urne ji ɗin ka bureau de vote ɗi won ɗon ila e ndu lewru darton ɗo ñande 2 septembre hara ila nde ñanden ko fi campagne on wona fi vote ɗen. Ndiyan saaƴi moƴƴa eɗe balɗe feƴƴude ɗo e nder Guinée toon ɗan jokki ha hande tawsiɗam ndiyan ɗon wawari leelinde golle ɗen. Bon tigi tigi on ndiyan ɗan koko wowi e lagine ko ndiyan ɗan ko wowi surtout ɗi lebbi ɗo juillet lewru août haray ndiyan ɗan tiiɗi moƴƴa ka leydi ko ɗum waɗi si vote ɗe naɓira e septembre par ce que haray on tuma ɗuytike ko ɓuri kon e nder préfecture ji ɗin fof donc mbeɗen tanjini hay si tawi adda e sattendi seeɗa kono wonata saabu yo vote ɗen dirtina yeeso. Si référendum on feƴƴi haray ko wotte hooreyaku ɗen watta suɓagol hoorejo leydi ɗen no fodanoɗe laato e nde hitande hikka ha hande nden fodore no joga hinde selli. D'abord ko si vote ɗen feƴƴi e jam moƴƴere constitution on jooɗike haray ila ndeñan nden koko sariyaji ɗin no constitution ɗiɗɗiri noon ko noon laatorta kono noon e anniyeji gouvernement on e yamirore président de la république on haray no haani ka élection ji ɗin jokka ɗon no gasa ko élection présidentielle no gasa ko législative. O sariya keso si o heɓiki haray ko lebbi seeɗaji heddiɗo e nde hitande hikka lannu tawsiɗi lebbi ɗo yonayi fi fewnugol wote hooreya ko hoorejo leydi heɓoɗo yo hitande 2025 lannu. No wawi heƴude payɗon andi haray tigi tigi on liste électoral ji ɗin ala ka fuɗɗitede bureau de vote ji ɗin fof haray ka be no mari urne ji mum ɗin haray ɓay haray neɓani ko élection ji ɗi feƴƴiti haray organisade élection on ɗum kadi haray no jooɗi donc tigi tigi on haray tigi tigi ko landagol candidat ɓen ɓe adda kayɗiji maɓɓe ɗi campagne on fuɗɗo campagne présidentielle noon tigi tigi on ko lewru ɗum ɗon waɗete ila e septembre ha e décembre haray no wawi heƴude e ɗum ɗon. No woodi guinenaɓe ɗuɗuɓe ɓe tawaka e ngol doggol on holliɗo joni haray ko ngol doggol ɗon gollitirte ɗum no holli haray ngol doggol ɗon ngol ɓeydatake guinenaɓe ɓeyde toon ko doggol wotirangol ka référendum ngol ko ngol ɗon tun gollirte ko fati vote hooreyaku. No aduna Allah on fof saayi no woodi ka windete saayi no woodi ka dartete saayi no woodi ka piiji ɗin affichete e saayi no woodi vote alors mo heɓani feere windagol si o saayi ɗon feƴƴi hande kadi goɗɗo wata uddutude par ce que sa udditi ayni lewru be lewru ko be ƴetta kala manqueɗo nder ton a waɗay ɗo nder duuɓi sappo hara gaynani wadde listema électoral on donc ɗum waɗi sino heɓɓane donc ɗum saayi juutuɗo heɓɓanano waɗa girtina kadi yeeso fiyo leytuɓe ɓen seeɗa yo windi to girtina kadi ɓawta ɗon fiyo ɓe arti kadi ɓe heɓani feere waɗugol ɗum ɗon ɓe wawata tawoyeede e ɗi vote wonɗi arde ɗo. Sariya keso leydi o ƴonaɗo e suɓede ɗo o wotani on ɗon haray hino holli o haɗa hay goto tawgol suɓugoji hooreyaku ɗum no holli haray général Mamadi Doumbouya sino faala himo wawi tawtude ɗiɗo gandi hande si hawri o laatoto candidat jo. D'abord menen faala yo tawe sariya leydi innete ɗum constitution ɗum wawata innude wota kaari e kaari tawe ɗiɓe Guinée ɓuri kon ɗuuɗude no yeeli yo taw hara Mamadi Doumbouya ko candidat amen kono noon décision final on kanko joguimo kanko tawayo makani hay e fus haray meɗen torimo yo feññina jama on o inna ko candidat men ko ɗum men ɓuri faalede. Onon hiɗon tañƴini o jaɓay ɗen faale mon ko ɗum men faala min ginnani o jaɓay ma o jaɓata par ce que wona minen woni ka anniyeji makko ko anniyeji amen ɗin min holli. Lundiɓe laamu ngu ɗum ko opposition ɗum ko selludal enen ɓe noddi seppo ko wiyeten ko marche e francire ɓe noddi seppo waɗaygo ñande 5 e ndu lewru dartondu ɗo ko honno yirɗon ɗum gouvernement mon o jaɓaygon seppo laato. D'abord est ce que ɓen no mari programme fi lagine est ce que lagine no maapini ɓen hiɓe dogi leydi maɓɓe ndi yeehi bakkiti ka sera hiɓe haɓɓiti koko miijoji maɓɓe ɗin tumɓe faala hiɓe haɓɓiti Guinée yarata yeeso sina anni e maɓɓe o laati Guinée emɓe ɓen ko ɓuri e ɗuɗde ko suɓike yaarugol yeeso suɓike yejjutugol ɗin piiji ɓe noddi yo yimɓe yaltu seppa kamɓe wonɓe noddi ɗum ɓen hiɓe dogi yehi suuɗi nokku goo haray ɗum ɗo yoɓe ndaara ɗon konno gasirta par ce que wawata dogude hunde inna ɓiɗɗo goɗɗo yawtuɗo nden hunde ɗon ko ɗi piiji kuɓɓeni wadde ɗo ɗum ɗo ala hoore ala binde feendo ɗi sariyaji heɓɓete feendo dialogue on waɗete ɓe noddano ɓe fof inna are yewten naaren kono famodirten ɓe jooɗi ka sera la ɓeyni ɓe tawetake kamɓe si ɓe tawete ko kamɓe desidata joni société civile goɓɓe ari parti ji ɗin ko ɓuri ɗuɗde par ce que ko woni haalde ɗo fof ko parti ji sappo parti ji temeɗɗe ari tawama angiɗa wawi joɗade ka sera inna ɓayanga tawa ka lagine yarta yeeso
kanko koko wara lagine ɗo fof e ɓaawa makko ɗum ha joni yonanimo koko jukki ɗo fof e ɓaawa makko ɗum ha joni yonanimo awa guinemɓe ɓen changi ɗum ɗon on yi o haali ɗum tun hannde wondema e sukaɓe yaltu heɓulo fii seppugol laamiɗo on ka sukaɓe ka parti makko walli ni o inni kanko yalti ka parti ton par ce que fof ronki ɗum no holli seppo ngon ngo wawetake newnanede non ɗum ɗon min mi wawata inde ɓayna min autorisé tafi seppugol ngol par ce que ko hombo woɗi noddude ko honɗum woni innugol meɗen faala yimɓe yaltu yeeso saria guine on no holli si a nodday fii marche an nodduɗo on a waɗa demande waɗa inde ma nde waɗa adresse ma on holla ko ila honto ha honto yahete kono koko ɓe ɓiɗo innugol ko men force vive hay e goto windata yaha holla mairie holla commissariat de police holla administration inna meɗen faala seppude ko ɗo men fokkitata ɓe daroyo ɗo ɗum waɗetake ko yaltugol radio ji inna fokkite yalte ka yaltirɗo o on paga e ɗon lanni lagine. Ousmane Gawal Diallo mi yetti on sanne on jarama. Assalamu aleykum on jarama to.